ikaze kuri Trade News TV aho tubagezaho amakuru abagenda acicikana hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ari byandika ndetse n'ibikora video. Tubagezaho amakuru yabyo uko byagiye biyanyuzaho muri rusange. Uyu munsi rero turanzikira ku gihe.com aho cyagarutse ku nama y'abaminisitiri yabaye ku itariki ya 26 z'ukwa gatatu 2025. Inama y'abaminisitiri ikaba yaratangaje ko yagize Colonel Pacifique Kayigamba Kabamba umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB asimbuye Colonel Ruhunga Jeanote wari uri kuri uyu mwanya kuva 2018. Iyi nama yateranye kuri uyu wa 26 Werurwe 2025 iyobowe na Perezida Paul Kagame. Yafashe imyanzuro n'ingamba bitandukanye ndetse ishyiraho n'imyanya y'abayobozi mu nzego zitandukanye. Colonel Pacifique Kayigamba Kabamba yahawe inshingano zo kuyobora RIB, yari asanzwe ari umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa gisirikare. Iteka rya Perezida ryo kuwa 23 niryo ryatangaje ko Colonel Ruhunga yongerewe manda yo kuyobora RIB yongerejwe na Karihangabo Isabella, ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 30 Gicurasi 2023. Ingingo ya 20 itegeko rishyiraho RIB iteganya ko umunyamabanga mukuru n'umunyamabanga mukuru wungirije bagira manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe gusa. Iteka rya iri teka ryatangiye kubahirizwa ku munsi ryatangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Icyokora agaciro karyo gahera kuwa 9 Mata 2023 kuri Colonel Lieutenant Ruhunga na Karihangabo Isabella. Colonel Ruhunga na Karihangabo nibo bayobozi ba mbere RIB yari igize kuva yashyirwaho n'iteka muri Mata 2017. Icyo gihe ikaba yarahawe inshingano zo kugenza ibyaha mbere zabarizwaga muri polisi y'u Rwanda. Mu nshingano zayo harimo gukumira no kubuza ikorwa ry'ibyaha binyujijwe mu gushakisha no gukora iperereza ku bikorwa byose bifatika cyangwa mu ikoranabuhanga no gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika no kuburizamo ibyaha biri gukorwa cyangwa ibyaha bishya n'udutsiko dukora ibikorwa bihungabanya cyangwa bishobora guhungabanya igihugu muri rusange n'abantu n'imitungo yabo. Harimo kandi gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurwanya iterabwoba no gukora iperereza rijyanye naryo mu rwego rwo kurirwanya, gushyiraho no gucunga mu buryo bw'ikoranabuhanga amakuru ajyanye n'iperereza hagamijwe kugira ububiko bw'amakuru yagenderwaho mu gushyiraho politike na porogaramu zijyanye n'ubutabera. Mu bandi bahawe imirimo barimo Jeanne Muhire wagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo gishinzwe ubuzima RBC asimbuye Bigirimana Noella. Bigirimana yari kuri uwo mwanya muri Mutarama 2022 avuye ku mwanya w'umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi muri RBC. Umunyamabanga mukuru wa RBC yagiyeho mu Kuboza 2020. Nasi Agaba Bisengo yagizwe umuyobozi mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro, umwanya utari usanzwe uri muri iki kigo. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize abantu mu myanya itandukanye aho Oda Gasinzigwa yakomeje kuba perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, vice perezida agirwa Kizito Habimana. Ni mu gihe Fortine Nyiramarida, Nicole Mutimukeye, Karine Umwari, Jean Bosco Mutijima, Semanywa François Kabanda, Uwera Judith Mbabazi bagizwe abakomiseri bakuru. Jean Bosco Nkuranga yagizwe umuhuzabikorwa w'ishami rishinzwe gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye muri Minisiteri y'Uburezi, mu gihe Doriane Cyubahiro yagizwe umujyanama mukuru mu bya tekinike muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Colonel Pacifique Kayigamba Kabamba yagizwe umunyamabanga mukuru wa RIB asimbuye Colonel Lieutenant Ruhunga Jonathan.
inama y'abaminisitiri rero yagiye itangaza byinshi. Iri ni ikusanyo tuba tubagejejeho nk'uko inama y'abaminisitiri yagiye ibitangaza cyangwa se nk'uko igihe.com cyagiye kibigarukaho. Reka tunyarukire ku yindi nkuru itari kuvugwaho rumwe cyangwa se iri kuguma icicikana hirya no hino, aho bivugwa ko ubusesenguzi ku ntambara y'u Burundi n'u Rwanda ikomeje kutavugwa rumwe mu matwi y'abanyarwanda. Ni kuri uyu wa 27 Mutarama, aho ni kuri uyu maratobarira ni kuri uyu wa 27 z'ukwa gatatu 2025, aho bivugwa ko mu minsi ishize perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko hari intambara iri gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi, akavuga ko u Rwanda rushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi nubwo nta bimenyetso abitangira, ndetse u Rwanda rukomeza kuvuga ko hamaze iminsi hari ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Mu kiganiro herutse kugirana na BBC, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru kandi yizewe agaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije mu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara usanzwe urwanya leta y'u Burundi ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwire ko niba bashaka gutera Ubujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye Kirundo. Aya ni amagambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho yakomeje avuga ko si ubwa mbere perezida Ndayishimiye yari avuze ku bijyanye n'intambara hagati y'ibihugu byombi, kuko ubwo yari mu rusengero rwa Vision de Jesus Christ yashinje u Rwanda guteza umutekano muke mu karere n'ibibazo bikarangwamo. Yakomeje agira ati erega ibyo barota ngo batera u Burundi ibi ni ibisazi, ibyo barikina ngo byumva nk'ibisazi. Numvise bavuga ko ngo urumva ingabo z'u Rwanda ngo zirakomeye. Aratangara cyane aravuga ngo iyo muba muzi nanjye ingabo mfite, iyo baba bazi ingabo mfite bazimenye bate bataganira n'Imana ngo ibereke u Burundi muri rusange. U Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka. Aya ni amagambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kuvuga cyangwa se akomeza gutangaza ko hagati y'ibihugu byombi hakomeje gututumba intambara. Akomeza avuga ko ikidashidikanywaho ni uko ingabo z'u Burundi zifatanyije na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR mu kwica abatutsi bo muri Kongo bazizwa ubwoko bwabo. Umurongo w'u Rwanda ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR urazwi neza, ari nayo mpamvu bigoye kuyumvisha impamvu hari ibihugu bishobora gushyigikira uwo mutwe wamaze gutangaza ko wifuza gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda ukanakomeza umugambi wo gushyira mu bikorwa jenoside. Icyokora nubwo u Burundi bwahisemo kwifatanya n'uwo mutwe, mu minsi ishize humvikanye inkuru y'ibiganiro ku mpande zombi bigamije gushakira hamwe umuti w'ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Ibi ngibi biganiro byari biherutse kugarukwaho na Perezida Paul Kagame, wavuze ko hari icyizere cy'uko umubano wazahuka hagati y'ibihugu byombi. Mu mboni za Gatete Ruhumuriza, akaba n'umunyamategeko akaba n'umushakashatsi w'u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu bihuriye kuri byinshi birimo umuco n'amateka, aho yemeza ko u Burundi bwakomotse ku Rwanda. Ruhumuriza yakomeje agira ati twebwe tuzi amateka, ni natwe dufite inshingano zo kugandukira bagenzi bacu. Abarundi ni bene wacu, twebwe tuzi amateka kandi twe twubahiriza amateka. Ntabwo dushobora gushingira ku byo Abarundi bakora abariho abatazi amateka ngo tumere nkabo, tugomba kubaruta. Yongeyeho avuga ati Abarundi bakomotse ku Banyarwanda, iriya
ngoma y'u Burundi Ntare Rushatsi yari umwana w'umwami w'u Rwanda. Ubundi abantu bavuga Rwanda Urundi, ariko ubicuritse uhereye ku Burundi bivuze ngo Urundi Rwanda. Ni bene wacu bavuga u Rwanda Urundi kugira ngo bayobye uburari abantu batamenya icyo bashatse kuvuga, ariko mu Burundi ni u Rwanda baba bashatse kuvuga. Gatete Ruhumuriza yakomeje agira ati ashimangira ko intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda zakunze kuvugwa ishyano gusa. Yakomeje agira ati bariya ni bene wacu, ntabwo dushobora kurwana nabo. Byanabaye ko twarwanaga ntawatsindaga, icyo twahakuraga ni ishyano gusa. Uyu munyamategeko ashimangira ko mu ntambara yabereye mu Kirundo hagati y'impande zombi nta ruhande na rumwe rwigeze ruyungukiramo, ko bose batakaje abantu benshi. Yakomeje uyu munyamategeko agira ati bashobora kudutera tukirwanaho, ariko ntabwo twakikora mu nda. Bariya ni bene wacu. Ingoma y'u Burundi bavuye mu Rwanda ingoma y'u Burundi bavuye mu Rwanda byarabaye kurwana. Abanyarwanda n'Abarundi bahoraga barwana, si rimwe cyangwa si kabiri. Rimwe abantu bita Ikirundo, abantu barwanye haba ikirundo cy'abantu, ntabwo ari Abanyarwanda bari biciwe aho ngaho, nta nubwo ari Abarundi bombi ni imirwano itagira itsinda, ni bene mugabo umwe barwanaga. Gatete kandi avuga ko ibihugu byombi bigomba kubana neza. Yagize ati twe turabizi neza tuzi amateka dushingiraho, dufite inshingano zo kubibutsa amaherezo. Tugomba kubana neza kuko turi abantu bamwe. Abanyarwanda n'Abarundi ntabwo intambara nshobora kuyishyigikira habe namba. Uyu akaba umunyamategeko mu bya politike ariwe Ruhumuriza Gatete, ariwe wakomeje avuga aya magambo ko u Burundi bufitanye amateka menshi ndetse budashobora kurwana ngo bibahire. Iyi ni Trade News TV, tugushimiye wowe wakoze subscribe ndetse n'abandi mutarayikora, nizere ko mugiye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana.